Dobar dan, danas radimo pahuljicu. Ovo je Alize Maxi i heklica je broj 6. Vi svakako možete prilagoditi i lunicu i heklicu. I počinjemo. Napravimo najprije magični krug. I napravimo ovako jednu vazdušnu petlju i još jednu vazdušnu petlju i to će nam biti prvi visoki stubić. I napravimo još dva visoka stubića u magični krug. Znači, stavimo još dva, prvi i drugi. Sada imamo 3 visoka stubića i dodamo 4 vazdušne petlje i to sve uradimo još 4 puta. Znači imamo 3 visoka stubića, 1, 2, 3, onda 4 vazdušne petljice, znači još 3 puta se ponovimo, znači 4 seta, 3 visoka stubića i 4 petlje između, vazdušne petlje. Ovo je posljednji set od 3 visoka stubića, 5. po redu, i 4 vazdušne petlje i spajamo mrtvom petljom. Znači prva, druga, treća petljica, spajamo mrtvom petljom. Tako, i ovo je prvi red gotov. Zategnemo malo sad ovu nit sa početka i radimo još samo jedan red. Treba da stignemo ovdje na vrh ove ovdje šupljine. Znači krećemo mrtvom petljom, vidite ovdje, jedna, 2 i još jedna mrtva petlja bit će tu u tom prostoru gdje su bila 4 vazdušne petlje u prvom redu. Znači tu smo stigli i uradimo vazdušnu petlju, niski stubić, vazdušnu petlju, niski stubić, uradimo 4 vazdušne petlje, tu isto radimo opet niski stubić, vazdušna petlja, niski stubić. Vidite, imamo niski stubić, vazdušnu, niski, 4 vazdušne, niski stubić, vazdušna, niski stubić. To će tako biti u svakom tom kraku. A između ovdje, znači ovdje ne radimo ništa sa ovim visokim stubićima, nego samo uradimo ovako 3 vazdušne petlje i idemo dalje. Znači sljedeći prostor. Na samom kraju izrade pahuljice imamo znači posljednju ovu rupu smo ispunili i idemo 3 vazdušne petlje kao i do sada i mrtvom petlju spajamo mrtvom petljom ovdje prvi niski stubić. Ovako. Tako. I onda ovako samo jedna vazdušna petlja i onda isječemo i završili smo cijelu pahuljicu. Tako izgleda. To bi bilo sve. Isječete kraj, uvežete kao i bilo što drugo. Vidite, veoma interesantno. Pišite mi u komentaru da li ste se snašli i veoma brzo se radi. Vrlo je jednostavno za izradu. Prijetno!